Reč ima istoričar i predsjednik Naprednog kluba, gospodin Čedomir Antić, doktor istorijskih nauka. Inače, moram da naglasim da smo upravo posle jednog sastanka koji smo imali kao odbor sa predstavnicima Naprednog kluba i odlučili da organizujemo jedan ovakav skup. I gospodin Antić, izvolite. Hvala vam, uvaženi gospodine predsjedniče odbora, dame i gospodo. Ja moram pre svega da izrazim zadovoljstvo što je ova tema došla na red ne samo Narodne skupštine, već i javnog slušanja, jedne nove ustanove našeg parlamentarizma, relativno nove, kažu da je ovo tek 4. javno slušanje. Mi smo čuli mnogo toga o položaju i statusu srpskog naroda u regionu, nema tu mnogo šta da se doda, ali pred ovim visokim domom mi danas moramo da govorimo o budućnosti pre svega, o tome kako vidimo nastavak naše borbe za politička prava srpskog naroda u regionu. Reklo bi se na osnovu onoga što smo čuli da nikada nije bilo gore. Reklo bi se na osnovu onoga što smo čuli da mi neprekidno se suočavamo sa istim problemima i teškoćama. Ja ću morati da kažem nešto što vodi ka optimističkom zaključku ovog našeg skupa. Mi tokom skoro 100 godina nismo imali politiku prema srpskom narodu u regionu i nismo imali Srbiju koja štiti jedinstvo srpske nacije koja je jedna i nedeljiva ukoliko god nacionalnih, ukoliko god drugih država da ti Srbi žive. Tokom decenija pitanje prava srpskog naroda u državama bivše Jugoslavije bilo je armatura opstanka te jugoslovenske države. I mnoge su etničke zajednice ušle u jugoslovensku državu da u njoj stvore naciju, nacionalnu državu, da izađu iz nje kao moderne nacije, a srpska nacija je izašla iz jugoslovenske države manje integrisanja, manje ujedinjena, obespučena, u većoj meri nego što je bila ikad, čak i u vreme pre 1912. godine. I tek posle 2006. godine, posle one tužne epopeje sa Saveznom Republikom, kasnije državnom zajednicom, mi smo dobili Srbiju koja je ovakva kakva je, kao parija Evrope, kao zaboravljena pripadnica porodice evropskih naroda, kao država koje otimaju deo njene suverene teritorije, one države koje su u drugim slučajevima ratovale da stvore države koje nikad nisu postojale. Ta Srbija preuzela na sebe jednu politiku. Ta politika kakva je daje. Vođena je na osnovama na kojima su vođeni i ostali segmenti srpske politike. Dakle, mi smo imali veliku podelu unutar naše političke javnosti, rastrzani smo autošovinizmom, kriptojugoslovenstvom, lažnim evropejstvom, nacionalnim populizmom i teško je bilo prihvatiti da postoji politika zaštite ne samo ljudskih i građanskih prava, već i političkih prava srpskog naroda i teško je bilo prihvatiti da Srbija može voditi politiku kakvu vode moderne države kao što su Mađarska i kao što je Republika Hrvatska. I ja mislim da je činjenica da je ovo slušanje organizovano ljubaznošću Narodne skupštine Republike Srbije, dobrotom odbora za Srbe u dijaspori i regionu i pre svega gospodina Čotrića, ljubaznošću Kancelarije za Srbe u dijaspori i u regionu, učinili smo isto jedan iskorak. Dakle, tokom proteklih 6 ili 7 godina Srbija je donela jedan zakon, taj zakon je jako manjkav, ali je donesen. Doneli smo strategiju, ta strategija je menjena čak i iz Crne Gore i iz Hrvatske na jedan način koji na sramotu govori tadašnje većine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Davanja koja su bila za 10 puta manje od davanja koja daje Republika Hrvatska za Hrvate u Bosni i Hercegovini su povećana. Kontinuitet koji je ostvaren od 2006. godine, nažalost, prekidan, evo prekinuti i sada posle ovih izbora, i mi ponovo doživljavamo ono smo doživljavali u toku rada protekle vlade. Naime, da izabrani predstavnici građana Srbije, predstavnici suverenog srpskog naroda odlaze u susedne države pa se odnose prema predstavnicima nacionalne većine u skladu sa tim kako su se ovi odnosili prema njima u predizbornoj kampanji. To nije dobro i to treba javno osuditi. Sa ovog slušanja, pored, naravno, primedbi koje postoje i koje su sasvim opravdane, po mom uverenju treba da odu dve poruke. Prva poruka je da odnos i politika prema srpskom narodu u regionu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, odnosno Crnoj Gori, državama koje su jedine evropske države u kojima ne postoji nacionalna većina
i nacionalna državnost je ostvarena obespravljivanjem srpskog naroda, naša politika mora bude stalna, ona mora bude jedan od stubova naše spoljne politike. Analizirajte politiku susednih država i vi ćete vidjeti kogod je na vlasti u Republici Srbiji, Srbija je prioritet tih država. Vrlo često nije samo pitanje negativne izgradnje identiteta, već vrlo često unutrašnji duboki problemi i podele se rešavaju tako što se optuži Republika Srbija. Vrlo često naši ambasadori koji su odlazili na kolenima tamo da se izvinu, doživljavali su da ih napadaju kao Miloševićeve naslednike, zato što su Miloševićevi naslednici bili potrebni. Bila je potrebna poražena Srbija da bi se opravdali problemi koji s Srbijom veze nemaju. Dakle, pored Evropske unije, pored ekonomije, pored demografije, pored odnosa sa velikim silama od koje su neke otvoreno i prijateljski okrenute prema Srbiji i srpskom narodu, treba da stoji kao jedan od stubova spoljne politike, politika Srbije prema srpskom narodu u regionu. Nije cilj da se stvori velika Srbija. Stvorili smo mi Jugoslaviju, to je bila država po našoj meri i pokazala se kao loša. Nije cilj da se menjaju ostvareni ugovori. Cilj jedini koji treba da bude to je da se očuva ono što postoji i cilj treba da se ostvare puni kapaciteti onih prava koji su susedne države obećale. Osim u Republici Srpskoj i osim u Rumuniji, svuda niti postoji reciprocitet, reciprocitet je jako bitan, niti su ispunjena ona prava srpskog naroda koje su te države obećale. I ja sada neću nabrajati, Napredni klub već 5. godinu izdaje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda, on je preveden i na engleski, izdavat ćemo ga dok god bude postojao Napredni klub, dakle u narednim decenijama. Izdajemo ga bez podrške, ne tražimo ni pomoć materijalna ni bilo što drugo, bilo koje ustanove u Srbiji, a posebno ne izvan Srbije, pa makar bila i ustanova srpskog naroda izvan Srbije. Druga stvar, druga poruka, i ja ću time i zaključiti, treba da bude šta danas, na ovaj dan za koji ja mislim da je istorijski, zato što pitanje političkih prava je stavljeno pred ovu Narodnu skupštinu, nisu to pitanja ni građanskih prava, ni ljudskih prava, već političkih prava, legitimnih prava, posebno u svih 8 država susednih i okolnih, ali posebno tamo gde žive milioni pripadnika srpskog naroda, 100.000 pripadnika srpskog naroda, treba bude šta dalje. Predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, spomenuo je Belu knjigu. Na izgled stari predlog, to je veliki predlog. Mi nismo u toj svojoj priči o suočavanju, o pomirenju, nismo učinili ono što su sve velike zemlje, sve evropske zemlje činile posle velikih ratova. Nismo izdali sopstvene dokumente, sopstveno viđenje onoga što se dogodilo. Nije potrebna revizija istorije, mi smo danas u tako lošem međunarodnom položaju da je istina, kogod bila gorka, kogod bila teška po Srbe, posle sve one propagande, posle svog onog medijskog i drugog rata, istina je naš saveznik, istina je naš interes, kogod bila gorka, kogod bila nepovoljna prema srpskom narodu. Prema tome, ono što je uradila Britanija, Francuska, Nemačka, objavila dokumente o raspadu države, objavila dokumente o stanju sunarodnika koji su ostali u drugim državama, to treba i mi danas da uradimo. I Bela knjiga treba bude veliki projekat srpske države, Republike Srpske, ali i našeg nevladinog sektora, onog koji je iskreno demokratski, onog koji je iskreno privržen evropskim vrednostima, modernim evropskim vrednostima. Drugi predlog treba da bude, po našem uverenju, jedan zadatak za ovu Narodnu skupštinu. Imamo zakon o dijaspori i Srbima u regionu, on nije bog zna kakav, ali primenjuje se. Treba da budu povećana davanja za srpski narod u regionu, posebno za nevladin sektor tog naroda. Postoji velika potreba, o tome je više govornika ovde govorilo, da liberalizujemo politiku državljanstva. Napredni klub je pre 6 godina učestvovao u kampanji za član 23a zakona o državljanstvu, ali jake su snage, birokratske, pseudoevropske, autošovinističke, koje srpskom narodu ne žele da daju ono što svaki drugi susedni narod daje. I hrvatski, i bugarski, i mađarski. U Mađarskoj je narod odbio na referendumu da da liberalno državljanstvo svim Mađarima, pa je na kraju, posle velike pobede Fidesa na izborima, ipak usvojena jedna liberalna politika davanja državljanstva. Da ne govorimo o Sloveniji i državama koje su na taj način stupile na evropsku scenu posle vekova nepostojanja ili prvi put u istoriji. Sada, mislim da ne treba menjati zakone, ne treba vršiti diskontinuitet. Ja sam uveren da zakone treba poboljšavati i da zakone treba unapređivati novim zakonima koji se poštuju. Naše uverenje, naše predlog, mi ćemo na tom insistirati u narednim mesecima i godinama, da treba doneti jedan set identitetskih zakona. Jer evo vidite, i time ću i zaključiti ovo obraćanje, pogledajte recimo ćirilicu. Dakle, ćirilica je problem u Vukovaru. Zakon treba da je brani,
osporavaju je. Ćirilica je problem, međutim, i u srpskom Novom Sadu, u srpskoj Atini, gde 83% stanovništva čine Srbi, gde je nedavno osvanuo grafit Srbi marš iz Vojvodine. Ko je na to reagovao? Pa isti onaj koji je reagovao na grafit Srbi, Hrvati, braća, dakle B92 i niko drugi. Prema tome, nama treba set identitetskih zakona zato što pitanje identiteta je pitanje opstanka u modernom vremenu. Ima onih koji misle da je pitanje nacionalne i državne politike pitanje 19. veka. To nije tačno. Dakle, Srbija ostvaruje spoljno-trgovinski suficit samo u spoljno-trgovinskoj razmeni sa susednim i okolnim državama, posebno sa onima u kojima u velikom broju živi srpski narod. Prema tome, to je perspektiva Srbije. Drugo, kada govorimo o tome da nam odnosi sa našom braćom u susednim i okolnim državama mogu doneti štetu, ja mogu da kažem nešto drugo. Hajde da zaboravimo istoriju, da zaboravimo ratove za oslobođenje i ujedinjenje, da zaboravimo genocid iz 1941. 1945. koji evo sistematski zaboravljaju u susednim državama. Hajde da govorimo o tome koji je danas interes čak i onog ko smatra da su Srbi krivi, da su oni narod koji ne može da se modernizuje, da su sve one autošovinističke teze ispravne, istinite. Pa čak i oni bi trebali da se zalažu za ovakvu politiku koja je politika reciprociteta, za politiku koja je priznata konvencijama Evropske unije, regulama Ujedinjenih nacija. Ako srpskom narodu u regionu ne bude dobro, ako on bude asimilovan, neće biti zadovoljni milioni građana Srbije koji potiču iz tih krajeva. Srbija je naseljena zemlja, naseljena u 17., 18., 19. veku, naseljena našom braćom koja su iz starih srpskih zemalja otišle širom Balkana. Ako bude nestabilnosti, bit će ugrožena demokratija. Prema tome, mi moramo da nađemo meru uticaja, meru rada, da ostvarimo jedinstvo srpske nacije u uslovima u kojima je Srbija svedena na granice koje su nametnute istorijom i političkom sudbinom. Hvala vam. Hvala. Reč ima profesor dr. Vladimir Grečić, koji se više decenija bavi pitanje dijaspore Srba u regionu, a posle njega